The project is co-financed by the European Union through the European Regional Development Fund under the Interreg 5A Romania-Bulgaria program. The content of this material does not necessarily represent the official position of the European Union. Studenții de la Craiova, studenții fizicieni de la Craiova, fac atât cercetare în domenii fundamentale ale fizicii, cercetare fundamentală, cât și cercetări aplicative. Partea aceasta de cercetare pe care studenții împreună cu cadrele didactice o realizează se materializează prin stagii de cercetare, stagii de practică, vizite la companii sau agenți economici cu care colaborăm, dar și prin internship-uri la diferite mari infrastructuri de cercetare din România. Sigur, avem șansa ca o infrastructură foarte mare de cercetare, probabil cea mai mare investiție în domeniul cercetării în această perioadă, să se realizeze în România, la București. Este vorba de laserul acesta foarte puternic. Fizicienii de la Craiova, atât cadre didactice cât și studenți, au avut, au și vor avea posibilitatea să vină în contact cu această formidabilă realizare științifică și sperăm noi să se integreze cât mai mult în activitatea viitoare a institutului care se creează în jurul laserului. How do you train next generation of researchers? How do you select? What do you think about education system? Well, it's a very important question, and the answer is complex. We try to have synergies with with the educational institutions around us. For example, in Bucharest we have several universities, Polytechnica, Technical University for Constructions, also Bucharest University. And as you've seen today, we had also the colleagues from the Architecture University. And basically, we try to have communication and to develop programs of research with these institutions. So, besides that, we need specific dedicated development of the people. So we intend to have in ELI specific training for the people, and also we want to have kind of a lifelong learning program inside the facility. We have very specific aspects to be learned about our equipment and about our developments here, and this cannot be done in an institution such as a university. Moreover, it would be essential to have some connections to the companies which are now more and more gathered in this Măgurele high-tech cluster, and it would be nice to have, so to say, internships. We at ELI, we already developed, we discussed internally, and we developed a program of internships, which is relatively specific. Students in final years, they can come and spend a couple of months together with us here and make specific tasks. And probably this kind of internships, also the high-tech cluster level, would be also interesting for the people to get more, to raise awareness of the people about what's going on here and the many types of aspects which are essential to good functioning of the facility, because it's not only
laser, or not only electron accelerator, it's also mechanics, vibrations, temperature control, clean room technologies, geothermal pumping, and many complementary aspects. You would not consider them from the beginning that will be part of this project with lasers. How do you think that it's possible to train young generation to be able to work at this level? Because to be honest, it's state of the art. Yeah, this is a challenge to the universities in the country, and not only to the universities, but also to the technical schools, to the high schools, because they should prepare the future generation to think in the terms of high technologies. În cadrul firmei considerați oportună atragerea tinerilor cercetători, adică le puteți oferi dumneavoastră, mediul privat, oportunitatea de a-și dezvolta o carieră? Da, facem curent acest lucru. Primim studenți pentru a-și face lucrările de licență și chiar lucrări de doctorat. Lucrăm permanent în colaborare cu Facultatea de Fizică și reușim să angrenăm mulți studenți în cursul unui an în activitățile noastre. Sunt interesați tinerii? Aveți Unii da. Încă găsim studenți interesați, poate nu foarte bine pregătiți la început, dar cu dorința de a învăța și reușim în timp relativ scurt să îi utilizăm în aplicațiile noastre. Cum vă formați specialiștii pe care vreți să-i angajați aici? Încep printr-o perioadă de practică în timpul facultății. Dacă le place mediul și le place tematica noastră de cercetare, continuă cu diplomă, continuă cu un master în domeniu, după care urmează doctoratul și eventual o angajare în zona noastră. How do you bring new generations of students to your level to be able to work here, to join your research teams? So we have a very good collaboration with the universities. Okay, in order to improve the level of preparation of the students, we have a good collaboration with the universities, and scientists from ELI are going to teach classes at the level of master courses and PhD courses in different universities in the country. So we are trying to explain to the students in these classes what are the main topics that we will be able to study at ELI-MP, what are the main devices and main facilities that we will implement here, and we also explain them the fundamentals that are staying at the basis of these devices that we are preparing here. Казвам се Цветелина Георгиева, доцент в катедра автоматика и мехатроника към Русенския университет. В момента се намираме в лабораторията по индустриална автоматизация и електрозадвижване към катедра автоматика и мехатроника. В тази катедра имаме тесни връзки с специалисти от областта по автоматизация, електротехника, електрозадвижване, които са част от длъжностните, които могат да заемат тези специалисти в атомната електроцентрала, една от големите инфраструктури в областта и в България. Като с АЕЦ Козлодуй, една от големите инфраструктури в България, имаме тесни връзки, тесни форми на сътрудничество, обучаваме техни кадри, както в бакалавърския ни курс, така и в магистърския курс. Имаме много стажански програми, под формата на които наши студенти провеждат стажове в централата, след което имат възможност да бъдат назначени на работа на различни длъжности по специалността и да продължат своето обучение съответно и квалификация по съответната специалност. Тук имаме честта и удоволствието да работим с тези хора, да си сътрудничим с тях под различни форми. Съвместно с тях разработваме учебни планове, в зависимост от това какви са техните нужди и съответно как можем ние да помогнем техните кадри да бъдат квалифицирани и да получат допълнителни познания в съответната област. Много от нашите специалисти след завършването си тук биват назначавани на работа в тази голяма инфраструктура и това означава, че можем спокойно да посрещнем нуждите от съответното обучение по специалността, необходими за бизнеса в съответната област. За нас е много важно управлението на риска, тъй като от него зависи
околната среда и опазването на околната среда и животинските видове. Също така работа в големи промишлени предприятия за нас е много важна, тъй като тя дава сигурност за развитие не само в професионален, но и в личен план. Тази сигурност определя доброто бъдеще на младите хора, а студентите силно се стремят към това бъдеще. Затова нашата заинтересованост в работа на промишлените предприятия е много огромна.